kule chapchar kut chibai ve kule masaberin kan kut pa minister zaom tak ubi lalchan zoale ama troyom tu te zongzong Saitual district kan lolom acheu Saitual district ayoin he kut min manpui tura kan som namin pomsak awangin lom tu kasoe ani baka hian Saitual district head of office zongzong te VCP le member local zongzong te president sub headquarters YMA pu arlalrot kima le OB dangte president sub headquarter MHEP P Biakluangi le OB dangte president sub headquarters MOP pu lalremoya sailo le OB dangte branch YMA president le secretary tele NGO te artist te le mipui te in zavain he kuta hian kalolom acheu voin nia in maa kutleng tuanga in lomna tu soi tura kalau ding te hi wane ka intihle ani Mizorama ka omna po kumkatle tlanga alawni taa Saitual DC kanima hian DC office Aizola SDO sadarin ka oma hetia Mizorama ka omchung reilotea hian ponlammi kanina angin til tamtak kazira amasa berachuan Mizo namle sakwa poimoziate tuoina le do theina lutziate minzirtira kovel mundanga chuan boina shangshang a om lain Mizo te chuan mani ain midangda masak tlom gaina kannun puitlata mani K3P general conference apokhan tlangwal pakha chunga tlom gaina in lantir khan minne le ani tichuan ka conference ave khan Saitual mipuiten mikwal singruk chuang tlengtura in impact na le khotlang tran rualna atakin kamu ani Mizorama mipui punkhom lian ber thataka lautleng tu mipui te chunga po lom tu kasoy ngal boke he ramle khotlang tana natok te tura hun min pe hi lom tu kasoya in zingat lang nel taka telve thea min siam awang poin kalom le ani voini samni somni paruk chapchar kut kan man meka hian sai ko pui mile sa zongzong te lim takin kalolom vek acheu hun nuam tak mang turin dusak na sang ber kahlan bok acheu kalome